Umurebi witu Ankole Media ni nkwatira timwe kandi nkusima bwo kutuhagera we bari kutufollowinga be bari gumana tukuratira Ankole Media TV ni banyetabe yazini ZDJ CELEB wambara tujya mu rembo rwambara no turi ni nsimira kimwe ba subscribers bitu kandi uryo ko taka subscribe and you watching this video make sure that you subscribe to us, give us a subscription, you just view our videos, share our videos kugira ngo tuwe natufune information tuba turiho kuretera ibyo kwetaga kumanya byo takumanya na nebindi byona ibyo shikere kumanya tuba turiho abwanyu. We are the best and the first the number one reading online TV in Western Uganda kandi nituba kashanjirwe omucinteki nimba simera kimwe abwo gumane mutufollowing ndi omurembo rwambara shaha zitirinto ninkikumi kandi rizoba nizoba rya sande hariho embera ensiane nunji hariho buteka katurya omurembo rwitu rwambara nani ndabaraba of course niho nashanjira ha star storage bro nikiriya bade or steady nyo aroti ni fresh nibigenda bite kare mbera nozimanya nko kutube twine show yite kafa so ni implanted je konka we bare kwesha rechi kumba takajiro ya man bona kuba atanele bakatagenda kusoma OMG it's hero DJ Mash obutaza mundo skill osiskire obutachakali osiskire obutaza mundo osiskire echikubya myaka osiskire bitu no tuchiza chi itaba ryo mundo izera ikara musi abakutureba abakutureba mwena nimbara musi aho muzina Yesu Kristo mukama witu echimukorane chamani mwe bari kusubscribinga NKORE TV Media ni yemwe eri kwisebya kabibyo no mu Western Uganda uri Omweshongozi no kumbaretera ebyamane bikufu mu industry ni yebine yokunajangora musi abakutura nani mangu no kutura musi Omweshongozi Omweshongozi bo wajangora musi abakutura natandikira vibe rap kandi musi abakutureba hatsigo watabandizo wara musi abantu mu buteka arimo barokore mutwajirwa abantu binje munonga so ine kutambura jempora mporo mazima so izerayika no Omweshongozi izerayika wamarubwire bikungana naco mu industry yitu mu industry namara mu mwaka gumwe gonga no tura ni ntura mbarara so umwaka gumwe okarugo niho kuzarwa muri mbarara ati kuzarwa muri mbarara onkani mwe nkutura so ukarugo mukawaje tukante mbenze mbarara kutera endongo yankije nyize kutera cye nko kubimanya nka asoze narabire munagamanye ne kwa nitera keshongoro nkabo amani ukijojere origere kutera cyeyo kuwaka kuno watere ndongo natere ndongo ati endongo kajigwa mota kandi origere kukore ndijo mirimo ndio mucyaro kantura ni following abeshongozi bona abamani ba Kamiliyoni Bobby Wine Ed Kenzo mbani mbora ngo nibashitera bari nabakabi nayengama nteze shayona byanje bikunze neza kubanka ba kawo benye nabo so mu Western Uganda taro Omweshongozi wako inspiring kugira ngo otandike music kutaho music nke inspiring nkanye tino wadizo kutaho music nkatamunkanye izera iko wasibye shongoro binga so fanye nebyo shongoro bina nikiyana kiya nyine tukore nyine osiskire nyine byona na norujegere omugebye cyeshongoro cyo kusinga yokunda nti byona nimbikunda ko nkorujegere ngo rukiriya muzeyi so cyeshongoro cyawagize babo bakunzere munonga nikiya munonga norujegere muzeyi norujegere n'urutambura rutabanza basabure nkwine nkagari norujegere hanorujegere kwine nkagari norujegere hanorujegere just free me bro Mr. Yaman so abakutura Ankole Media tuchine izerayika kandi niwe twina CELEB wawe banyetabe yazini ZDJ CELEB wambara ije ni NKORE Media TV kandi tukuba turo kusiyaho ebyo kwenda kureba izerayika obwiro bo wamara mu industry uri kutere ngoma omwaka gumwoko industry yitu ya Western Uganda ebikugendo mission obimanye obireba nimbere abuzima na munongo mu industry ya Western Uganda tuchubura mu unique icyo kweta unique ngome ziri unique ngome za kabi wachireba yo kutera international yaman nco tyakuronda ati ati ebibire ni bitamburo ombirebe bihwireho be wabihurire so nkebe ni bitamburo mu weekend turumu twetine show ya Chap Chap show yafa complete na tinkamanyire kibira kiye kirese buzubuni cyecu ubutakarugire ukagamba abintebe so mbona no kubugana mukama no kumuramiza mbona munakubugine kati nakosa gacishaka gacigambaho yari NKORE Media so ati showeje bogirimo bobori involved yambe ndi involved dari show na posta mbire nduho umushaka jati no manya izaraika
abiraru na mwenda byo ku 10 ojonye shongoro asho yanje ajibu nagamba kisoke na mwetishani yanteka posta wakunjire kura na hura kandi sho ngutwaza global high school tuba turiyaho ngusho twagirgaho niyo naho mani buzima na kukaba so ati uko byo no hurikiza ningiwe nkoko ari kumanya ekisinjere yo kuremesa shoheje niki ekisinjere kuremesa shoheje no kukorera abantu rukumanga umuru bamwe ukaza kwesha mukashango ryo moyina boye sigiri so njo kire siro buzibe ya so ati nkiwe nko mweshongoze bintu nkebe byane bibaho nibikumara mani ningana nibikwereza vibe kujango no basagumiza munyenta kare no kukikora akuba no shabikoze beshongoze nyonkanye izirayika nkiza nyizire kweshongora kushiterera kimwe so byo tibiramare mani uro nimanya ati nyiremo bwenje kumanya ngo muntu kwano yesigangwa kuri ya rubaju natari wawe chuchamane chinyire mejo izirayika iwe nkiwe challenge yiwafunire iwe nko mweshongoze niye challenge nafunire no joti DJ ntereche shongoro chanje ayanga kushitera ojote musiwaza waikaho introducinga yanga kuintroducinga naenda bamana barabireho ezo nibyo bitukuvuga no mu music industry kokanisha bangu emberezo nza kutera kandi wo mwija nza kushitereza itoturu kwerezo no chera NKORE Media kanyine izerayika turi umuntu uriro kuhendera kuba no bimanya abakuture banu bacimanya niwe no cimanya nitubatune kwija kubugana tuganire obaganire buri kimwe cyone kandi izerayika mukunde nimweshongoze murundi ni star owene kuforwinga music yebonire izerayika nanishaba ogire ecyo wagambera abagizi bawe ecyo rabashabe abagize cinko bashaba ecyo kubazana imbashaba kutusasira kugira ngo tube tuplaningire show ya bobu Chap Chap yabaho mutaka wa mama mugwe mutuhagire za kurete kinde chamani twenda kudondeza by the way nza kudondezayo ne kugarukaho mbiro byo misha nonka naje ngo yaruka nza kudondeza mbiro byo misha kugira ngo twanze twetereze mukace neza kuzara ini ngo bare kunda izerayika music yanje mwani mugenda ya internet hone ruho ya nuko samazina cha Facebook Instagram TikTok amazina ni nkosa izerayika Uganda so ekinde ati we nko mweshongozi vibe no giye hari wakucamura no jerebi wakozesa ni kwenkurira ngo abeshongozi ngo ine cyakozesa kufuna vibe tiko kiri buzima no kushaba rubanzo shabaranga akwamani uchimaro kunywa kasoda ka no twizi orabaho rya ndi mu yawo zarayi no twizi nende zarayi ya so ndi muni yuri kwa vibe munonga ebare munonga cyane izerayika nanishabonga mbere yo abe umubeshongozi abitwi naho mu Western Uganda ewo kujoto kumweshongozi na itaga credit ine cyagitaho umweshongozi w'unkwetaga buzima reji no mweshongozi wa mani ashitire Western Uganda kataza nko mu ba MC kacaca ni mukunda munonga nabandi bona nimbakunda konka abona amanya ndibona agambaho so mbona bashitera kimwe ya so I think iwe oine collab yona niyo kanye niyo collab umushongozo wakweta King Jove Boy ya no wambara ya nawe ntuko muretera barebe ne bamanya tukumarira ariwo ekinte cyo arunko mweshongozo wari kwegomba kushoba collab wawo mu Western Uganda tine mweshongozo ntakora na collab uro ncijira nkuyija ninga nkutwakwatagana taro bona tona ntukundana ka tona twenda collab tukimusa Western Uganda tukatera za Kenya Tanzania ni ukarangu una mukasabura warayi nanshabo tere makapera ka tukore yo murece tukore mutarengaro murece tukore mwije tukore banywani banjereka tukore so abagizi banje nimbasibura mwe barekunda izerayika mwe barekunda NKORE Media musubscribing murikinge tona turi abamani mwe muri abamani alright banyeta Beazine ze DJ CELEB wambaro warya camera ni off savage ninga asumani eji ni NKORE Media TV ntubakundira chemwe ayisaina utu mukama nakora murece tukore tarerengaro murece tukore mwije tukore banywani banjereka tukore nibajirangu atakora tarya akuwa kwasiro takarya ko mbaria suffer today and enjoy tomorrow okurani soboro karubo rutaro butone kolera bukuru beka kuziriso mururu sindike kigali ochina
taninga kale nina mani noza kuchiriza ngo nina mani nina mani noza kukakasa ngo nina mani